Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyrichaq willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas. Imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw willanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Amasua Mariulla Majelia Mata Llaqtawan Chikpa Ojankichkan Ojillagon Pelegon Nakagachay Karmuskan Yuktawan Rimarininchik nisqan programaninchikwan Rimarininchik chaykamuchkan kunan tawapuncha marzo quilla orancheri 8:09 de la noche oranchips apura uchallamaña illay kullachkan orikawa Ojillagon Pelegon najariki ya hamkunawañam kay programalanchik taytanchik sutimperi llapaykichikpaq rimakuykuyllay. Chayna rikichikapchasunchikña kay willakuykunata wawqillaykuna pallaykuna imamancha kayaykurullampas. A ver, vamos a ver. Ahí está. Entonces wawqillaykuna pallaykuna kay mamallay, mama wañuy karusqa riku wawqichallay panichallay kay wawqillanchikku panichanchik kaypi wañurachis wawqillayku kimsata punirikaw mantaq mamallayman kay sutintaqa hinarullanchik chay uramanchu anamanchu sutintiñam kachkara chinkaron sutin a veces yachaykullachik mas kachaykusunchik kayman pantaruspa hinarun kaypim kachkasqa a veces huklaman sutinta hinarusqanchik mildi anayuq nisqanpa wawqillaykuna pallaykuna mana kay campanayuq kay Huamangapichu kay Huamangapichu kanmi campanayuq rikaw sino wak Andawaylaspi centro poblado de Campanayuq sector Huamanilla chaypi wawqillaykuna pallaykuna rayorullasqa panichanchikunata wawqillantinta umalay mama kay piriki wañurachisqa a ver Mama Agripina Huasco Cárdenas, 47 años. Chaynata Gael Anco Huaraca. Huarmachalo, chay wawqillaykuna pallaykuna. Huarmachay wawachanchikara rikaw. Kay pasakurun riki kunan punchaw wawqillaykuna pallaykuna kunan punchaw. Chawpi punchaw tariki qallakuykurqa rayo qallakuykurqa riki chay tormenta eléctrica ninmi mistimata cha qallakuykurqa hinaspan rayo rullasqa wawqillaykuna pallaykuna chayman riki qayaptinku policía rin hinaspa riki hawan ciertuchu manachu nispa ari chayaruptinsi manaña riki kawsasqa wañukusqa ayallanña kachkasqa chaynallataq riki kay hospital subregional nisqanman aparunku Mama Rosa Huaraca Huasco, 45 años, Dora Tello Rivas, 56 años, y Virgilia Osorio Buleje, Buleje. Hay 15, entonces, Pichjata pone rayoros, ojillaykuna pallaykuna. Pichjata pone rayoros, iskay wañukun. Kay Mama Agripina chayna Gael kay uña wawacha kimsata chayo y kimsa warmikunañataq hospitalman chayarullanku wawqillaykuna pallaykuna tawa kay rayumantaya cuidakullasunchik porque kay rayuqa llumpay wawqillaykuna pallaykuna llumpay llaqta Waqachimaw kay vinchu llaqtanchik kay vecino llaqtanchikkunapipas achkatañam rayorqarin hasta uywachakunatapas kuna waqlaman rayorun nin wawqillaykuna pallaykuna y chaymantam niwachkanchik kay Senami hurquykamun kay boletín meteorológico número
3526 nomás le llamaba 35 boletines informativos ya que Guatape enero febrero hasta marzo piñachcanche lo serán Neachcanchic desde jueves hasta sábado Kahlia hikuta con canal o sea chay chikona sama chay ko chikan ligao kay nyuhan chiklauman pero acaban kay lauman kay rayoros kanichkanchik tao pero kay waman gallakta pa kay wilako juego con mana waman gallapacho sino kay liu muyres con apagwanya nichkanchiri muyres con anispa kay waman kangallo ancasancos Víctor Fajardo Vilca Suamán Sucre Lucanas Parinacochas y Paucar del Sarasara Chayllapan porque kay pikachkay mapacha pasado kay piakaliu también kay gilu charicao giluchi más que nada kay Andes Central Nishanta wa que Sierra Centro nispatamigo pero Andes Central mana kay Costa Javarina tacho ni Yunca Javarina tacho hasta van kay Chaupita rico auxilio Chaupitaña conanga hikutaku kunja ali pasa semana con aperi hikutakuchkar hariki patanta rico Yunca Javarina chayña tariki Costa Javarina chaymicha ikarki pacha sachaco en chorar rico leo apargar en ñanconata cartera llaqtataps arkipa llaqtat aparon y kunanyata kay para kuna mitamuchkan kay Andes Central nisqanma kay Yunca Javarina kay Costa Javarina kay Chaupe rico Chaupe Andes Central entonces chaypka kuna leo cuida kuna ojilegon balegon cuida kuna niwachkanchik autoridad kuna hawan yakaychik llaqta masikichikunata ñankunata mayukunata qaqakunata o quizás llaqtakuna kachkan qaqapatankunapipas sullmamunankunapipas hawan llakaychik nichka chaypam sutinriki zonas seguras sichum chay llaqtakuna kanqa más o menos mayupatanneqpi mayupa apananhina lluqllapa apananhina aptinqa lluqserina suawqillaykuna pallaykuna chay puntos seguros o zonas seguros chayta ruwanan imayna kay manam chayqa kanchu kay defensa chay práctica pero chay terremoto paqmi suqa marca paron kuya wasimantam ayqinanchik kayna chatawaqna chatakay libre pampa chaman lluqsinancha es para practicanku pero kay wayqukunamantaqa nada wawqillaykuna pallaykuna mayna allintaq kanman kay arikan watan chay simulacro iskay kutito watapi chay simulacro de lluvias kanman wawqillaykuna pallaykuna wayqukuna hamun qhinatinqa manami chawpi manchurinkiqa sino maymanmi mujolawchakunaman riqaw principalmente mujolawchakunaman wasiki kachkan wayqu patanpi qawanaykiña mayman ayqinaykitapas mujolawman ayqinaykita wawqillaykuna pallaykuna y niwachkanchiktaq centros de operación de emergencia COE distrital o provincial chaytas riki unanchananku mana kaptinqa sichun kan hinaptinqa llamkaymi churakunanku sichun puñukuchkan chay coenkuna llaqtanchik pinatenqa chay coenkuna rikcharichik nuevera hucha llamkaya qawanqawalla kanka tutatapas punchawcharispa porque a veces kay institucionkunapiqa mayor parte oficinakunapi pero kay áreakuna como Serenazgo, Defensa Civil, Centro de Operaciones, chaykunapi kaqkunaqa kananku trabajadorkunaqa 24 horas wawqillaykuna pero como son trabajadores oficinistas en horario nanku cumpli chaykun ripuchakun riqaw chaynatinchika monitoreo permanente mayukunata qawan waqtakunata qawanlla chay sullmamunan lawkunata qawanlla nichkan kaymi chay recomendación llapa autoridadpaq haykata qawarunchik huk iskay kimsa tawa autoridadkuna ruwanan kimsa mana tawachu kimsa autoridadkuna ruwanan porque primero qawarinanku maykunas chay zonas seguras puntos seguros chaymanta chay activananku chay COE distrital o provincial chayata qawarinanku maykunapis mayukuna qaqakuna waqtakuna maykuna sullmamunan maykunas chay sachakuypa kanan porque vinchospi yachanchik ñarika paqchaman no vinchos urachallan jajaw ripuq waqta ripuq anchaykunata qawarinanku riqaw llaqtaruna niwachkanchik qawanlla purikuychik nispa mayukunata ama chimpachkaychikchu mirarisqa kaptinqa maymi chimpanallanta
y asiakuy llanta chimpay porque a veces el chimpachikan koriga aterosang me chimpay tanis pe yompay te ya comiera te aparachikon koriga chagaya mo cholima vipas ayu huchata salvaglia chay policía aparachikuch a pesar que huasca con ima bamche huascanta pasca corora si chak alto mandata huascawan warkuchkara kucha huascachan gaina ya mi cuatara yang mangar que no tengarik apap tempas cha chutaron mankukar kari Chaniata jawarinayki jajakunata chay ripunan jajakunata porque chay rimachkanchiña kay namanta kay binchus manta binchus chay urachallan chaqaya por ejemplo kay paqcha marina tuku chay uray marina mana chayllachu sino chay paqcha ina binchus urachallan chay paqcha tuku chay uraykunapi yachaqkuna yachankichiñam chay zonas peligrosas rikaw chay waqtakuna chay maynintam chay lluqllapurin chaykunata jawarinaykichik yakukunatapas mirarichkanchu bajarichkanchu chaykunata jawarinaykichu awqillaykum kunanqa kay Andes Central paqña kay willakuy kunanqa muyuykaran manaña costa jawarinatallachu sino kay ñuqanchik lautaña prácticamente ñuqanchik Andes Central bemiki kay yunka jawarina por ejemplo Lamar yunka jawarina costa jawarinata ari kayna aunque ñuqanchikpaqa kay ñuqanchik lawqa mana kanchu sur lawpiq kanmi pero costa jawarina qhariki por ejemplo mamallay mama sutinkunatapas qunqachkanchikña Guaytara Castro Virreyna chaymi costa jawarina wawqillaykuna chay alto urqulawkuna mientras que apachitanchikñataqmi que Andes Central rikaw Andes Central marre mario waqchale panchale chaynallataq kunan anchata rimarisunchik kay GNB o GLP nisqa energéticos kay combustible manta en general ña willanakunchikña wawqillaykuna pallaykuna kay yunkapis kay gas camisea nisqanpis chay apana chay tubería man exactamente willawanchikchu maylaw chaya chay tubuchachu chay válvula lawchu chay bombeananko lawchu maylawya pero ña niwanchikña tubería tuqllaron incluso ninatapas jawarqanchik justo kaypi kachkan chay nina ahí está kayna ninapas pawakusqarqa wawqillaykuna hinaptin ña evaluación nisqantari que chay transportadora de gas más veces como TGP nikamunña rikaw chunka tawayuq puncha o sea iskay semana prácticamente iskay semana demoranqa chay tubo alli chay nispa porque paykuna yachanku riki kayka puncha rurayta ña evaluaykunkuña quizá yariki chaymanta tumpa menos chatapas o tumpo huk o iskay puncha más chatapas o huk iskay puncha menos chatapas pero ña niwanchikña iskay semana hasta 14 de marzo o 14 días niwanchik mana 14 de marzo niwanchik sino 14 días mi duranqa niwanchik mana chayllachu rikuwaq mejor por partes risunchik mejor kay parte manta yaqalla chaporunchik hukninwan hinaptin ña Limapi nikunkuña riki kamaslla manañam rantikusunñachu chay gas GNB nisqan porque kan iskaymi GLP y GNB ña haynapuncha rimarqanchik kunam yapaykusunllaw imam chay GLP chaypam sutiri gas licuado de petróleo tapis GL kay waqtan churaykusunchik kayta kaypi qillqasunchik rikaw ahí está kaymi chay G gas L licuado de petróleo chaymi chay petróleo tari que licuaronko bueno licuaronko máquina may imagínate chay ruaronko paykuna licuado nimi hukñataqmi que GNB
gas natural. Gas natural o que con para con. Entonces, pero imantachay gas natural vehicular chay mi chay GNB. Gas natural, principal gas natural chay ya tan chay bechanga vehicular. Si chun doméstica gas pajari que de chica gas natural doméstico. Bueno, pero kay GNB mantre más un chay GLP manta. Entonces Nicaragua que camas ya empresa y ministerio kuna ama chay gas pisirunampak principalmente Lima Piña chay GNB kachkan rakinas hatuberion imagino kay waman gallakta piyaku tubun riki wasiman yaykuchkan inkus llaktan chikuna pipas tubu chayawan yakurich chayna tubu chantaña richkan limaño kunaman gas wawqillaykuna pallaykuna. Mana liu mancho sino por zonas cañam chaite instalaron coño teme gas wasin richka chayllaon ya no con manaña gastan coñacho señor gas tocorun mi gas ni apamo ay manan chay kanyacho y además chay apanin chay pasaje chay yapa chay flete chay kuna cuistan ricao. Pues gratis yo aparon o wasing apang gori pero gratis yo más no chay presión con atan chay manchoray con gori kao chay mi precuesta en ating mi knikara muri kao chay pero mananya chay fletin tapagan kiñacho líquido chayantaña pagan ki menos tarico au que con pedagon iskay chay balón de gas ran kan tikran batanya mas kasar Chulaya chay balón de gas chayano kunayki pajarantinaykitas chay GNB ta gastan que haga iskay balón tajina. Porque chay hoknen balón precio de flete, transporte, chay tinda con APA, chay pasaje changona, chay con suben ricao. Entonces Chuyaya chay GLP chay balón chay yana kunanchi chay gasia mana chugo llaktan chikuna pues gasta muy chichkan chay yano kuchkango chay chullallawansi chay GLP ta garantin que iskaitaña pero manaña apamos un quiña chay bidón o chay balón me mandan bidón yo manaña apamos un quiña chay balón peja. Aunque balón, pelotatas balón ningún amigo. Manaña, si no, tuvo chaleantaña ya wasi mangring. Hina tinchay wasi pi ama faltaron a panico única. Amaña arantico sunyacho. Pico naman automóviles. Porque cae GNB gas natural vehicular chait amaña autocunam arantico sunyacho. Hinapting se wawqillaykuna panichallaykuna ima pasakoron kay wawqichan chigrikao kay taxista imaynama manaña gas niyoq kasaq imaynatam llam kasaq imaynatama wasiman apaykusaq qullqita nispan wawqillaykuna pallaykuna chay GLPta juntarachin chay carronman en vez de GNB parantimpi en vez de GNB manaña rantipaq kanñachu limapi wawqi grifukunapi manaña kanñachu natin GLP taña wilpurachis natin GLP y GNB es diferente composición erico auxilaygon plegona y chay válvula chancha instalación chakun igual diferente ari chay GLP van funcionar pascan ma carro GNB van funcionar petróleo van funcionar gasolina van funcionar pero chay válvula changona especial natin kay wawqichanchik en vez de chay GNB inananta chay GLP taña llamkanan rayku ama qullqi wasimpi faltanan rayku Wilpuros genatin chaqaya wawqilla kay Avenida Universitaria Lima Centro chay Avenida Universitaria chaypi carron toqllaron wawqillaykuna pallaqa kaypi futuro qawachkanchik auto toqllasqata Payam kay munasqanpi chayqa mana kay pernisonchis imprudente kayna waqna no
Llama que unas jampe, quizás paimana ya chaywan, igual ya mi gas ñoga, pero jampas, ¿no? Hasta ñogas piensan en gas que igual ya mi ima gas paps. No, sino cada uno, composición y cada uno, chay. Presión, ninco, mana, precioso, sino presión. Chay nims cada uno. Chay válvula changona, cada uno, para que con plegona. Y por trabaja en unas jampe. Chay pasaron con una tencona mancharon coña. Kayo ni wachkanchi wawqillaykuna pallaykuna a ver kay hukchanta rimachaykusunchik a ver ajá ahí está kaytaraq rimana kachunqa porque en vez de esto ya chaywan imataq pasan nichkan rikaw ay kaytapas manam chaychu mamallay mama. Aquí nos desordenaron y imagínate chay. A ver. Ahí está. Amalay mamá kay pascasu achkantachu. Ya. Tayron chiñam chay parte chata. Kay trimachkan chay gasmanta, chay carroman winawskan manta. Y chay llaman kay tarimarisunchu awqllaykuna pallaykuna. Grifukuna mana ñarantikunñachu porque prohibieronku chay genebeta. Imapaq. Porque chay geneberi que yachasqanchina niskan carropaq. Entonces taxistakunapaq. Pues grifukuna mana ñarantikuyta munanñachu. Hinaptinqa taxistakunata imat pasanga. Kay huknin taxistanchinarika no hay gas entonces ya pues. Huknin gastaña chay petróleo manta gas qariki kachkanmi willpurun. Wakiqkunaqa munay mana munay samakunqa wawqillaykuna pallaykuna porque no hay gas pues, no hay gas. No hay gas wawqillaykuna chay nichkan taxistas y pasajeros. Kaja periodistakuna Limapi periodistakuna ña purirunku ñarika grifukunata rirunku principalmente grifukunata rika Limapi y manaka provinciakunapiqa imaynay kachkan provinciakuna ninmi que ñuqanchik lawkunataqa rika chaypiqa imaynay kachkan porque kay prohibición hamuchkan desde Ministerio de Energía Minasmanta wawqillaykuna pallaykuna lunes punchaumanta manaña kanñachu gas Limapaq kunan kachkanchik miércoles iskay punchawña pasaron gas ninku kapurqa rika ña tukurunña purisqankupi rika chay taxistakunapa wawqillaykuna pallaykuna y chay nichkan afectachkan grifukunata afectachkan taxistakunata y taxistakunata afectachkan pasajerokunata y pasajerokunata afectachkan economía de todos los peruanos. Alza de tarifas, alza de pasajes, alza de precios de productos porque taxi pemica o sea que na ima bulto taranteros vas porque manan bulto tengari que rinki chay carro kuna pe transporte público ni san pega chay pegari que ligero chay rinki fácil apay chay ya ahí se escucha manami a ver tindayo imapita cargan tapan arroz ta azúcar ta dios ta lechita cachicona taranteron minaspa imapita apanga transporte público be manami que angi taxi transporte público ya rika manach micro pichacos micro señor microbús kay kachkan nami que 5 no cada uno un saquito de arroz un saquito de azúcar una cajita de leche ya subir no micro gama de razón que ya en apanaiguita jari ligero chata eso sea uksaku ya ta winaro chica o uksaku ya ta jari por aucha mangarika kalpaon kachkan apuram segaron que y pagar chicos que apuramos chayata no entonces imapita hotel taxi pemico con taxi man me que ya sa tarika station ni san con amara
Winaparon, kucha estación con arecao. Kucha GNB barato, nejuao con pelegona, petróleo manda. Ya jamo kuchkaña alza de precios limapi y chay jaca y guamanga magamo igual. Afectaba suncho, con pelegona. Viene afectación. Jamo kuchkan chay. Mana chayllacho. Guaujillegona palegona, mana chayllacho. Metropolitano. Limapi chay metropolitano funcionan imawanta chay GNB guaujillegona palegona. Especial chay GNB. Ahí está. Ministerio de Transporte y Comunicaciones Nicaramon. Ama taxista con una garante cuichichoneta chay transporte privado, o sea, particular o empresas privadas, no. Solamente domiciliario y metropolitano ya hay corredores, nichka. Ministerio de Transportes y Comunicaciones nichka, metropolitano y corredores complementarios para con una paja normal mecanja gas. Está Consejo de Ministros China Tane. Pero chay jareke, chay metropolitano ja, por coscunaya pa, me manda mi carga pa, yo hago comparé con. Trabajo más con apa ya. Manam chaywan kay taxi kay pasaje con sube ma ojile con para con soluciona con gacho. Manam ma ojile con apa ya se viene va a con una pelea con alza de precios. Chay sachaco hamuchkan, mientras metropolitano para con una manja preferin gaco. Porque pues, era un metropolitano, peor sería Lima o algo. Pero hay para un hacho o algo con una palla con una llapa chalampa y mainaya. Llapa chalampa nichkanchik metropolitano y tanto chay gas domiciliario, gas natural domiciliario, el famoso GND. Porque ya Nichcaño 8 millones de hogares sufrirán alza de precios de balón de gas por crisis energética. 8 millones. Jaika Lima piachan casi 10 millones, ¿no? Pantaramón con 10 millones ni mango mi cara. Hogar, Nichcam Gaipech Manaruna, Nichcan, entonces ya son 8 millones hogar, pero Lima per 8 millones hogar más, no, minusliam. Entonces, Kaitak Nichkanricao, Costalao, seguramente Lima, provincias, Lima, Pache, provincia con ella. Y Calao, China con Aterico, Nichkanricao, 8 millones de hogares. Chay gas, chay tubo, Kay camisea, Kay Cusculao, Yunca, Cusco, tojaron. Y chaywan kay sasachaco y kay emergencia. Mana chayllacho. Mana chayllacho ojile con pelegona. Ña pichja punchauña guerra wak Medio Oriente pejallarisjan. Chaymantarik informe completo. Kay sábado takosón yo que con pelegona todo detalladito y con pasacos canta. Guerra mandre mazón kay sábado taricao. Cha revista semana rimarini pinchikpe pero chay afectado chanchikunan. Ña wa ojillaycuna pallaykuna chay guerra wan petróleo subichkan ñaninchik a nivel internacional. Más falta de gas GNB, de gas de camisea. Peor, ojillaycuna pallaykuna. Kunanja kay Perú llaqtanchik pues se viene una crisis. Nichcanco, especialistas. Aparte, chay gas natural Yunkamanta jamos chay TGP papusamos chay empresa privada transportado de gas del Perú privadamente
antes privada, mana pública capten hasta baña que hay gobierno, ese gobierno tumpachkama cuál jaricao. Paralizado kachkancha y suministro, o sea, manaña tuvo un taripuñacho gas. Y gas chay petróleo internacional chay subikoron auxiliar con una pregonia chay kachkan $82 por barril hay kalam carga haynim hauchkaran chao ya subieron $10 chay huknin precio carga $65 huknin precio carga $75 ahora está $82 subieron pero hinaya subinja nichkan auxiliar con pregona más está subinja chay petróleo. Aunque cae gas ninchik ta cae un cape alicharon jaco gas ninchik ta ni sun chiknya ya porque aunque empresa privada dueño a tiempas pero pama igual manaña bajan cañacho auxiliar con plegona se viene crisis ojalá ya ama chay Biblia penichkan arika apocalipsis pimatam nichkan tribulación alza de precios, yarjay. Sueldo y que avance, hukilo chayataña, a los vídeos tarantinki. Apocalipsis chayna trimachkan. Porque chayman ñam especialistas tan kawachkanchik, man, especialistas peruanos, chumaño gacho, sino a nivel mundial, o con pregona. O sea que hay. Kaiman tumpanjako kay Perú pinaspa kay subichingako chay petróleo rantiko akninchikuno ojillaykuna peleykuna. Así que chay hamukuchkan, así que hay que prepararse nomás, ojillaykuna, hay que prepararse nomás. Imanas papas, imanas untaj. Preparakoyqa imataq tajichakunamiki tajikuna ojillaykuna peleykuna antes kawsayninchikuna hispichanqaraq aslapas chaytam tajichakuykuspanchiriki. Mikonan chigriko auxiliaygona palegona. Bueno, kay yunkapi chay TGP mana somaqta chay tubiriakunata cuidasqanmanta chay tuqyarusqanmanta fiscalía qallaykunña investigacionta. Segundo despacho, primera Fiscalía Penal Corporativa de la Convención Cusco, paikona ojillaykuna pallaykuna hallakuy con investigación preliminar nisqanka empresa transportadora de gas TGP. Chay gasto iskaymi ojillaykuna pallaykuna tubukuna harichkan. Tenja imaynanpitaq kay pasakuchkan, huknin tubullantapas richkanmanchik yaw. Iskay miska kay pinchos nin cha iskay hawak nin tarichkan wawqllaykuna hukmi picha chayllata hukñataqmi mas Mayubamba chay nin tarichkan rik wawqllaykuna pallaykuna. Kay niki nin kay distrito megatonera kasqapsa Megatron Cusco Convención Cusco chay perico wawqllaykuna kay tuqyaron rikaw ña Ministerio Público chayta tajuichakuchkan investigachkan naspa chay pinichkan hay delito de contaminación ambiental, atentado contra la seguridad, salud y el trabajo. Que empresa con jabarinanco, así que cuidadito nomás. Que hay pinchos, mana sucos percancho, sucos lindas pasas can, pero alto orjullantao. Que hay tiara, pues alto orjun pasachkan, chay may mi pasananguna pips jawan ya canancho, que llego en plego naricon kichik. Jongait asnarikta inaptenga hay que tener cuidado, cuidado pa kaikona. Ma chaylla chumana chaylla chojlegon pregon kay nichkarikao. Minsa imanintaq minsa. Chay megatoni chay pigrikao chay gasparinan lao cercankuna pikachkan llaqtakuna wasikuna. Tensi chay llaqtayuq chay wasiyuqkuna kimsa chunka pichhan afectasqa karunku awqillaykuna pallaykuna kay sumaq kawsakuyninpi chaynata nin desde Viceministerio de Salud Pública Leonardo Rojas chay runakunas chay cercanpiachaq runakunas sintisqaku nanayta dolor
ñawi nanayta ningaw dolor ocular ñawi nanay chayntaq vomitakusqaku nin chaynataqsi kay aychan yanqaña wawqillaykuna pallaykuna raskapakuy nanay ansiedad nisqan chaykunas hapinman kasqa chaymanta atinisqaku kimsa chunka pichqanta wawqillaykuna pallaykuna manas nisio graveja kanchu nitaqa nichkankun pero si kasqa ayriki wawqillaykuna pallaykuna kay comunidad de Quintaparay nisqan lawpi minsa ña corrinaykuchkan ña riki yakuta kay wayrata pampatapas allpatapas sichun chay afectachkan kisay chakra imakunatapas chaykunatas hawariykuchkanku riki wawqillaykuna pani challaykuna ñariki kay fiscalía ñachqanchina takuychakuchkanña kay imaynanpis chay sachakuy pasakurun icha a propósitochu chaynarunkupas kay combustible kay Perú suyunchikpi subinanpaq porque kay guerrawanqa justo chaymantam rimasunchik guerra Medio Oriente chaywanqa wakpi chay llapa chay plantas de petróleo o sea planta mana ima chay sachachu chay planta nayman mana chay fábrica inamik chay planta ninkumi chay taqarikaw refinería ni sutinqarik en realidad chay refinerías de petróleo chaykunas kay Arabia Saudí Qatar chay Perupakuchkan porque chay misilkuna chayaron chay estrecho de Hormuz wawqillaykuna pallaykuna wichqarayakuchkan estrecho de Hormuz ajay niwachkanchik wawqillaykuna pallaykuna porque kayllapiras kachkanchik chaymantaña kayman chayasunchik empresas privadas nichkanña ajuste de precios a nivel internacional a corto plazo o sea kay semanakunata preciokuna wicharinqa a nivel mundial yarqay hamukuchkan nichkanku wawqillaykuna pallaykuna a nivel mundial porque hay precios combustible kay Perú kay namanmi kay gas camiseman tumpanapaq hina pero mana rikaw chay combustible internacional subikuchkan mas gas camisea wawqillaykuna pallaykuna wicharikamuchkan chaqay nichkankuña compañías o sea empresas compañías petroleras paykuna ña rimanakuchkankuña subinqas wawqillaykuna pallaykuna kay combustible anki ña subirunña ningaw subirunña chaqay 65 man ña 81 82 89 subichkan riki poco a poco y más taraqsi subinqa nichkanku wawqillaykuna pallaykuna plus petrol justo kayman chayasunchu wawqillaykuna pallaykuna imanintaq kay plus petrol justamente kay carruyuq riki en vez de solamente cuidado wawqillaykuna cuidado llamanta riki amana riki pinsarqachu kaymanta rimaspaqa Limapis chay huklawkunapas rantikuchkankuña válvula kay válvulawanqa carruyki funcionanqaña chay GLP-wanpas nispa rantikuchkanku chaykunatas cuidado wawqillaykuna pallaykuna cuidado principalmente taxiyuqkuna nichkan chay válvulachankunatas rantikuchkanku kaymi chay GNB-paq kaymi chay GLP-paq nispa válvulallanmi cambiaykunaqa nispa no sé chaynachu chay imaynaya porque chaypiqa manam especialistachu kanchik wawqillaykuna pallaykuna pero kay partita hawarisunchik como kay taxiyuq chay en vez de GNB chorananta riki GLP-ta willpurusqa carron tuqyaron hinaptinsi plus petrol nikaramun manañam GLP-ta rurasunchik ñachu nispayta plus petrol detuvo producción de GLP por incidente del sistema de transporte de gas natural. Aparte, en vez de que kay plus petrol kay sasachakuyta solucionananta más problemataraq churamuchkan wawqillaykuna
Aunque kaypi Pluspetrol alabaco no chay imapakma chay cable will por hora ama pantananchik por seguridad no ya wawqillaykunapa palaykuna a propósito ñam kayta ñuqamantaqa ruwamuchkanku porque para un buen entendedor pocas palabras porque imaynama en vez de chay crisis de gas kachkan kay Perú ninchik minatenga kay Pluspetrol chika ninma ya vamos a dar solución ñuqanchik mas chataña chay GLP ta ruwachaykusunchik hinatin chaynapi ama chay gas llumpayta subinanpaq chaynata chik ninmanqa kunanqa imanita mana chay producción ninta sayarachin manaña fabricankuñachu chay GLP ta manaña fabricankuñachu pero nichkanta maypi kachkan kay gas licuado petróleo de planta de fraccionamiento de Pisco paykuna nishkan que en vez de producción aumenta y chay GLP ta chorwamuchkanku hina chay gas natural manta chaypis kanmantaq chika porque gas o chay GLP chay kikin petróleo mantami kay gas natural mantami que casi chay petróleo pa gas nin hinallayaraka no son composiciones pues wawqillaykuna palaykuna kaypik kay detalladamente chay explicananchik paqri que químico energético chucanchik rika hay que ser claro wawqillaykuna palaykuna entonces hasta kay GLP pas pisinqa GLP pas manaña kangañachu mana kay GNBllachu entonces se viene alza de gas wawqillaykuna palaykuna se viene alza de gas para el Perú a nivel nacional porque Limapi suben y llaqtakunapi suben chaymanta riki kay congreso hayachichkanña kay ministro de energía y minas tayta Ángelo Alfaro imaynanpin chay GNB faltachka bueno kayachasqallanchikta chika para explicar toqyaronmi kayna waqna manam chay ministro riki aunque imaynataña haykaynataña rimaptinpas solución karonqachu imapin solución kanman alternativa sichu manaña kay gas hamunñachu kay yunkamanta inatenqa ama pisinanpaqmi que gas huklawmanta riki hamunman alternativa wawqillaykuna palaykuna chayta necesitanchik wawqillaykuna palaykuna kay solución kananpaq pero no hay otra alternativa chay guerra Rusia-Ucrania Rusia mana fácil paykunapa kakun chay GNB venko chay GND ninko yangaña chay gas natural ninko ya pero mana fácil tajarantiwaqchu porque Estados Unidos prohíben kunan guerra Medio Oriente llapa chay gas llapa chay petróleo hecho dormos wichqakuruptin wicharikuchkan porque chaypi chay misilkunaqa hasta chay buquikuna chay buques petroleros nisqankunaman pues chay achkan sinatense achkataña chay buques petroleros tapas la marhuchapi bombardeaykunku chaykuna pasakuchku wawqillaykuna palaykuna bien kay partita dejachaykusunchik kayllapiña kaymanta rik seguramente más rimarkatenpaqari minchakuna rimachkasunchik kay Huancayo lawpi wawqillaykuna palaykuna kay bus interprovincial wasiman riki winakurusqa y chaypitaq karon kirisqakuna nin wawqillaykuna palaykuna iskay runa kirisqa karon tawa horas achikyay pachatas wawqillaykuna palaykuna kay empresa Waribilka placa rodaje W2F757 wasiman wawqillaykuna palaykuna winakurusqa chay empresa riki rin Huancavelicaman rikaw Huancayomanta Huancavelicaman como wasiman winakurun chuñuchanta takarukun wawqillaykuna palaykuna chay fachadan o sea chay perqanman ya chayman chokarusqanrayku
nichkanku rikao vecinokuna toqllaronmi nishutam sutillan nispa rikao willakunku inatense lluqsiykamutinkuqa empresa wasiman perqanman riki chukarusqa rikao wasimi yaykuyta munasqa chay empresa chay vecinokuna willakun chaypi kirisqakuna karqa chayta riki ahí mismo hospitalman apanakunku awqillaykuna pallaykuna chay sachakuy pasakurun mana chayllachu tras mama kayqa riki kay hanachapirami karqa mamallay mama ñuqa tukuruniñam nishkasqani kay willakuy kaypiraq kachkan último desabastecimiento de GNB gasolina llegaría a cotizar hasta 70 soles diarios mamallay mama gasi hasta 70 soles kama chayanja 2100 al mes ña presiontapas churaykamunkuña taxistakunas gastanqa rikao puntatas gastaqku manaraq rikao kay yunkamanta kay gas pisiruchkata haykata 600 soles sapakillapi 600 soles kunanqa haykañas cuestarunqa más del doble, más del triple, casi 4 veces o pallaykuna 2100 kunanqa cuestaronqa más de 2100 al mes. Puntata gastako 600 soles kunanqa más de 2000 soles. Porque doble-kanman 1200 ya triple-kanman 1800 ya entonces 4 veces, 4 veces. Kay gas subikuykunqa nichkanku chayta ña rimachkankuña. Chaymi wakaq nichkanku más bien ya carrota riki atispaq cambiachaykuna kachun chay sistemas híbridos alternativos, híbridos eléctricos. Kunan eso seqa chay carro eléctrico awqillaykuna pallaykuna allinqa rikao. Eléctricuyuqkunaqa bueno electricidadwan cargasparam chaypa rikao. Chaqnichka un taxista su awqillaykuna pallaykuna 200 kilómetros nisqanta puririn justamente kay Lima perikao. Inatin chay seriki chayan sapapuncha rikao 6 de la mañana, 6 de la tarde llam kaspa más o menos 600 soles. 20 solistas winajko riki sapapuncha. Gasta carrochancoman 20 soles alguien me cao un poco más barato negri que cae una mantaja o petróleo mantaja petróleo taja o gasolina taja más chata muy nanco casi al doble con anja 70 soles diarios cuestan pallaykuna manan 20 soles nacho o sea más que petróleo o gasolina, porque igual que carro con es petrolero, igual que gasolinero, más que petrolero o gasolinero, 70 soles diarios para los taxistas. Kay precio con topachista, que ya hongarus cancho, o que le con pallaykuna rimaita. Chayantari que rima chaykusunchik ya noticias nacionales o que con pallaykuna kay mama Delia Espinosa ta mahtachata chegneron kuri kay congreso esta conata. Canto manta denuncias manta ri kunanñata kaywan pagakuchkanku chaywan riki pipas ñuqanchikpa kuntanchikpi juez fiscal maynaña atisapapas ama imatapas haykatapas ruwananchikpaq niwananchikpaq ya Beliata maqtachata castigaykunanchik por todos lados kunan hamukuchkan inhabilitación civil o awqillaykuna pallaykuna kay mama Delia Espinosapaq. Kachkan seriki kay denuncias constitucionales 563 y 618 chay iskay denuncia constitucional si chaypi paykuna mañachkanku kay mama Delia Espinosapaq muerte civil. ¿Qué tal kay Fujimorismo awqillaykuna pallaykuna total vengativo kunanja muerte civil taña mañachkanku inatenqa kay muerte civil wanqa manaña ni ima institución pipas llamkapakunanpaq valenqañachu sirvenqañachu awqillaykuna pallaykuna
porque que mama Delia Espinosa atipacuchcar jari que colegio de abogados mari ni colegio de abogados tapas manaña porque jamka muerte civil mi kachkan que mama chamana asumiacho porque paitame que niskanko ganaron gaponem nis pariko augilegon palekon arikao. Ahí está ña kachkan ña augilegon chunka sukta voto ña kachkan ña mayoría augilegon palegona. Y piconata justamente chay denuncian en cona, o sea que inhabilitan ninguna cachcan. José William Zapata, los marinos, los militares, José Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, sus fujimoristas, ¿no? Juan Carlos Lizarburó, Pedro Martínez y Lucinda Vázquez, ya paicona, ya votoyo ña cachcan ricao inhabilitan en copaja. Muerte civil. Mana chayllacho, como Caimama Delia Espinosa kachkan función pública en escampe, fiscal supremo y nayarami kachka, pero chaymanta pues jorgos cañachos, ¿no? Ñami que fiscal supremo kachkan juntos jorgos caña, pero que colegio de abogados pipas, que apristacuna, puklia muchkan, waujilegon, palegona, Caimama Delia Espinosa pa contrampe. Inas papaykunechkan, Caimama Delia Espinosa fiscal supremo. Función pública pimkachkan, así que manam colegio de abogados ta umalin mancho nispa chay pipas denunciamos canco mana Caimama Delia Espinosa colegio de abogados de Lima tapas umalinanta munachcancucho se viene por todos lados, mayor parte abogado con arique que institución una pescachcan fujimoristas y apristas o auxiliagona peleicona paikonam chay roamos kachkan ricao. Así que mama Delia Espinosa pajacuchkan riki kai iskay sasachaco yamukuchkan ricao. Hukmi kai muerte civil hukñatagmi riki inhabilitación amaña chay colegio de abogados umalinampa porque incluso kai pipa rimachkarganche felicitas panchera ganaron gaponem nispa ricao pero nichkanko hamga fiscal supremam kanki mama Delia manam asumiachchu kai cargo taja, así que estás inhabilitado nichkanko, pero ñata chay fiscal supremo kasgan mantaja jurjusjaña, no sé chay kuna tjawarichkankucho y mainaya waujilaygona panchalaygona chay ñata riki chay nallata kay elecciones generales chayman siempre mazonchik elecciones municipales chunka tawayo jo candidatos kay vicepresidenta mangrejkona vicepresidencia mangrejkona riki según kay jurado electoral especial panisjan manjina hoja de vida pes falso tachuraykunko llullata justamente que programa perimarense ama llullanis parigao que llullakuna oqllaykuna payguna gobernawayta munawachkanchik llulla chakuykunku hayna punchawpas kimsa candidato rimachkarqanchik López Chao chaynallataq kay incluso Mayhem Kachkarga, ahorita vamos a fijarnos a Ojilaicona, Pan y Chalaicona. Hay una chay candidato un chico una Kachkarga. A Jaina Punchori, Marich Karjanchik. Y Naptingrique, a ver si volvemos a recordar. Aquí está. López Chao, Vizcarra y Valderrama. Paikona, Rique Ojilaicona, Panchalaicona. Igual que el presidente Mangrejkona Llulla Tareke Choray Korosjaku chay hoja de vidampe Ojilaicona Pallaicona López Chao, Vizcarra y Valderrama ya López Aliaga Nerona López Kona Isca Erike Isca López Chao y López Aliaga entonces ahí está jurado electoral especial ni con Chayna Taricao Mario Vizcarra, Enrique Valderrama y López Chao paikonam hoja de vida pelulla tinaron huk punchao llamkachkan alichanangupaj machak multas hakanganispa y mana chaylla chukuna niwachkanchita jurado electoral especial chunka tawayo vicepresidentes paikonam chay información falsa niskanta churaron chay hoja de vida cope principalmente ahí está de Renovación Popular, Fuerza Popular y Podemos y otros partidos. Entonces, Caipe Umalichkan
Fuerza Popular, Renovación Popular y Podemos. Chay ocupe llullakuna wawqillaykuna pallaykuna kachka. Chaynataq kay Patricia Chirinos rika, mana Benavides por Patricia kuna achkamiki. Kay Patricia Chirinos, actual congresista wawqillaykuna pallaykuna, kunaqa llapa congresistakuna llaqtan principalmente Limapi purikuchkanku, votaykuway. Pero suyunchikpaq llamkanaypaq nispa actuales congresistas wawqillayku uyankupas kanraqa puna imanintaq kunan kay Patricia Chirinos peruanukunam abandonado kasqankichik kay llaqtan purimuspa tarichkani llapa peruanuta totalmente abandonado mana estadopa yuyasqan mana ima institución papas yuyasqan nanawanmi hamkunarayku kunan richkani ñuqa yaykurusaq hinatinqa kaykunan tikrasqa kanqa nispa. Ay wawqillaykuna kayna llullakuna atipim kachkan kay mama Patricia Chirinos, congresista. Paypa makinpim karqa chay ley pro crimen chaykuna tikrasnanpaq. Paypa makinpim karqa leykunata kay Perupa kunan nichkan rikaw, pero mana ningún institución atendisqachu kunan entonces makinpi karqa peruanukuna atendinanpaq y mana atendinchu kunan mañakuchkanna huktapas y paykunapaqchu botota junkichikraq wawqillaykuna pallaykuna. Claro, kay mana ñuqanchik parte mandachu richkan, sino Lima lawamanta, pero seguramente iskay votukuna kanqa rikaw. Limapi chaynata rimaspa, porque hay programas Limapi uyarikuchkanmi, así que paykunatam nichkan wawqillaykuna pallaykuna. Votoykichikta junkichikrachu kayna llulla runakunaman. Congresista kaspan imatataq rimarqa wawqillaykuna pallaykuna. Hinallaraq congresistapis kachkan rikaw, hinallaraqmi. Pero manaraq kay candidato kachkaspaya congresista llaraq kachkaspa. Perú llaqtanchikta qipancharaq. Hinallaraq congresista pero kunanja candidata a la reelección chayraq yuyarikurum peruanukunamanta. Wawqillaykuna pallaykuna manam llullakunapaq votananchikchu, mana punim. Chaymi kay programanchikpis justamente inkanchikuna primaria amasua, amallulla, ningella chaykuna wawqillaykuna pallaykuna manam yanapananchikchu. Kay tayta Kuchisito, chay Kuchi Aliaga, pay serika wawqillayku carruchanta apasqa Cinca. Cinca chaqaya Cinca apachkaqta riki sayarachin policía wawqillaykuna pallaykuna. Porque kachkanña registro policial intervenisqanku. Porque pay llullakun rika Cinca runawan kan manam ñuqaqa ni tragutapas riqsinichu. Sino a veces tumpa, a veces unkuchani naspallam, a veces chaynat nianisa. Pero haykataq videotaq hayka kutitataq Cincata hawanchik Cinca rimaqta. Pero chayna hatiqninkuna kachkan wawqillaykuna pallaykuna, hatiqnin aliagistakuna kachkan. Incluso llapa redes sociales aliaga ganador nispaña ganador tan churachkanku manam gananqachu wawqillaykuna pallaykuna. Pero pay chay Cinca hapichikusqanmanta imanintaq manam ñuqaqa nunca pues Cincaqa manejarqanichu carrutaqa nin. Mana chayllachu. Aliaga kunan imanintaq chay elección 2021 manta nichkan fraude, hubo fraude. Fraudewanmi chay Castillo ganador nichkan wawqillaykuna pallaykuna kunan sutinchay con kayna runakuna wawqillayku denunciasqa kayta deben haber ompe. Denunciachik ya kay mama Delia Espinosa ina. Terruko ni con ompe kaqkunata wawqillaykuna pallaykuna. Terruko chay ompe kaqkunakunan cuidananchikmi botonchikta. Chay terrukukunan fraude warqanchik imahinanpi chayta nichkan porque yachanku
mana gananqakuchu yachakun kay aliagina tenga encuestadora kuna favorecichkan sichu encuestador mana chay encuestadora trasunchikchu pero sichu hamkuna tarinkichkina tenga aliaga primer lugar hukni encuesta trawanki aliaga primer lugar hukni encuesta trawanki aliaga primer lugar Keikutaña tqhipanman iwakiqkunataña tqhipanman pero yachanku paykuna de que mana primer lugar pichukachkanku imapaqta kayna rima kachachkanku fraudem karqa 2021 panispa ankunan sichu mana ganaronqakuchu mana atirunqakuchu ganayta hinaspaqa ya ves kunanpas fraude karon 2021 pecha umpikuna rikao terukukuna Castillowan beneficiayku hinaspami ganarachin chaymi kunanpas kaqlla fraude wachkanchik nispa ninankupaq wawqillaykuna pallaykuna así que ahí está aliaga wawqillaykuna cuidakunancha pero aliagistakuna kachkanraqao ariruna chaynamao llapa chay Barrabás botay pim kachkanrikao Barrabás akllakuypa wawqillaykuna pallaykuna así kay tukupananchikpa ñawinchaykusunchik si hay algún mensajecito a ver por aquícito por allácito no sé ima mensaje kachkarapis tingling nispuchirimuchkara allá nos vamos ya sin amaño más rabiachiño chuawqillaykuna ripukunchiña pasa kunchikñam pajarin punchaño wawqillaykuna pallaykuna más willakuykunata qhiperikuykuspa chaykamuchkasunchik chay gasmanta rimaspa qamkuna pinsachkankichik pues es alarmista es llulla chay pandemia pina mana wawqillaykuna pallaykuna kay a nivel primero sichun cristiano kanki naspa seguramente bibliaman tupachinki rikao sichun mana cristiano kanki naspaqa seguramente qamkuna krichkankichik chay información de estadounidense o chay empresa estadounidense, empresa de comunicación estadounidense, paykunapa nisqanman hina rikao porque chaypipas llullakunam kachkan wawqillaykuna pallaykuna chaypipas llullakunam kachkan y chaykunamanta kay sábado domingo tarimachkasunchik wawqillaykuna pallaykuna mejor ripuchakusunchiña samachakusunchiña pajarinkunaña riki mas willakuykunata qhiperikuykus chaykamusunchik kay gas subinayachkan así que hay que prepararnos preparakusunchik tukuykunña rimarininchi informativo regional uyariway sapapunchaw kay orata kay wayra wasintakama yatana kaq kamachikuynintakama kaypi rimasun tukuyrikchaq willakuykunata llaqtanchikpata Perú suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa chaynaqa lliw willanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa Tarcisio Quispe willarimusunkichik chaynaqa hayakamuy willakamuway utaq asuykamuy rimarinapa